byarabaye mu gihe cya Madamu White. Imefanyika wakati wa Ellen G. White. Hari nyuma ya saa sita. Ilikuwa nyuma ya saa sita. Umugabo wamaze kubwiriza mbere ya saa sita. Wakati mumewe alipoanza kutoa hotuba. Na wavuze nyuma ya saa sita. Naye alipozungumza baada ya mumewe abantu guhaguruka no kwitanga. Akaita watu wasimame na kujitoa. Habaye hatoye imyanya yarashize. Nafasi zilikosekana. Umujakazi w'Imana abwira abantu ngo buri wese basi napfuka mahwari. White akasema kila mtu apige magoti. Imana idufashe cyane natwe. Mungu atusaidie. Kandi bane natwe muri uyu mwanya. Endelee kuwa pamoja nasi. Ahangaha hari abantu b'Imana. Hapa kuna watu wa Mungu. Bamwe bavuguruye amasezerano. Wengi wameuisha ahadi zao. Ntabwo nshidikanya ko hari nabandi bagiye kubitangira bwa mbere. Mashaka kuna wengine ambao wanaanza mara ya kwanza. Abo bose baranejeje. Hawa wote wanafurahisha. Hamwe n'abari mu materaniro rero. Wengine wanakaa mkutanoni. Ntabwo nzi uburyo twakoresha. Tujue mbinu tunaweza tukaitumia. Kwa sababu mkutano ni mpana sana. Rero murahagurukiraho muri. Nadhani mtasimama wima mahali mpo. Niba barimo bahagurukiraho bari iyo. Ikiwa wamo wasimame kwenye mkutano. Bakeneye gukorera Imana. Ili nao wawe na nia ya kumtumikia. Watumike kuanzia makanisa ya mahalia. Wengine watatumika mwezi. Abandi bazakora bibiri. Wengine watatumika miezi miwili. Abandi bazatanga n'ibyao.